Zdravo! Ovo je naš prvi video u kojem ćemo vam predstaviti našu malu kuhinju. Evo ovdje se Lela i ja igramo našom kuhinjom. Kao što vidite, tu ima raznih stubića, stvari, od tanjira, šerpica, tave, zatim viljuškice, noževi i slično. Evo, to je jedna tava s poklopcem naravno. A ima naravno i hrana koju možemo da kuhamo, pa na primjer možemo ispržiti u tavi jaje. Evo kako to izgleda i možemo da uključimo sa ovim super svjetlosnim efektima koje vidite. Baš lijepo miriši ovo jaje. Lela naravno priprema neku salatu jer je mnogo bitno da jedemo zdrave stvari. A evo i tanjirić, vidite da je plave boje i sve suđe je zapravo plave boje. Sada smo servirali jedno prženo jaje, evo kako to izgleda, tu je mala viljuškica koja dođe u setu. Osim toga imamo jednu malu pljeskavicu od ljevenog mesa i nju pržimo sad. Evo tu se malo Lela igrala našom kuhinjicom, naravno tu je prije svega njezina kuhinja. Ona sada kukuruz sječe nekim plastičnim nožem. Evo još nekih primjera kako se Lela igra u kuhinji. Ima je posebnu plastičnu pataljkicu za pljeskavicu. Ona baš voli da se igra s ovom kuhinjom. Tu je, čini mi se, ovih dana omiljena igračka. Inače, kuhinjica ima mnogo dodataka i pravit ćemo posebne videe isključivo o određenim sudićima, o hrani koja dođe u sastavu ove kuhinje. Ali evo sada želim da prikažem kako to izgleda kada se nas dvije igramo u njoj i kakve sve mogućnosti ova kuhinja ima. Evo sada naša kuhinjica iz drugog ugla. Kao što vidite, tu imamo i neku šerpicu malu i mrkva je tu. S tim da imamo mrkve različitih veličina. Imamo veliku i malu mrkvu. Ovu koju vidite, tu je velika mrkva. I Lela sada sječe tu svoju mrkvicu, naravno velikim nožem, a pored ovog imamo i mali nož u sastavu, u ovom kompletu. Vidjet ćete kasnije da ova kuhinjica ima i česmu koja zapravo može stvarno da pumpa vodu ukoliko postavimo neki izvor vode, recimo flašu punu vode ispod kuhinjice. A evo malo primjeraka hrane koja dođe u kompletu, recimo evo pljeskavica, zatim salata, velika mrkva, evo Lela mi otima sve te stvari iz ruku, evo krastavac jedan. Ima tu svega stvarno razne stvari. Evo tu su neke viršlice. U suštini sve tu omiljena hrana svih nas, djece. To je bila paprika, pa ovo je neki valjda kolačić, ja nisam sigurna, imamo nekoliko primjeraka hrane za koje ne znamo šta su. Ovo je hvataljka za špagete, koja uhvati špagete i onda cijedi vodu. Zatim mala kašika. Naravno, to dolazi s još jednom malom kašikom i ovo je ta hvataljkica za pljeskavicu, može biti i za jaje, zapravo kako mi odlučimo. Mali nož. Šta tu još ima? Ovo je nešto što je, dakle, koristi se isto tako za prevrtanje hrane kako bi se lijepo ravnomjerno ispekla. Evo sad ćemo pokazati Lela i ja kako pripremamo pljeskavicu u našoj tavi. Evo vidite sad. A sve to naravno paše savršeno. Evo ja ću staviti jaje da vidite kako sve može da stane u ovu tavu, dok Lela ovamo sa strane
ona priprema neko čudno jelo, to je kolač u šerpi. Vidjet ćete, ima tu još raznog suđa, imamo recimo i malu kao tepsiju i rerna postoji u ovoj kuhinji i jedna posebna ladica koja služi kao mašina za suđe. Tu su ti tanjirići, oni dakle dođu dva u ovom kompletu, dva tanjirića dođu. Evo ga, sada smo servirali našu hranu, baš izgleda ukusno. Stalno se igramo s ovim i volimo da se pretvaramo da tu jedemo, naravno, ne smije se zaista tu jesti, ali evo ovako za igranje je baš zanimljivo. A evo, to je ta rerna, ja sam odlučila da tu stavim u malu tepsiju ribu i mrkvu, čisto da pokažem kako to izgleda. Evo naravno i česme o kojoj sam govorila, s tim da mi nismo ovdje uključili vodu. I ova kuhinja isto ima jedan poseban dio, a to je da može koristiti paru da kuha stvari. Ja sam ovdje uključila par, ali ona se nažalost ne vidi.